Izračunaj ploščino trikotnika. Formula je dana. Mali s se imenuje polseg, a veliki s ploščina surface. To se pravi, napišemo A je 5 cm, B je 6 cm, C je 9 cm. Kaj je S? S je ena polovica A plus B plus C. 5 plus 6 plus 9. Piše to. Sam piše v drugi obliki. Piše, da je dvojka spodnja. Nima veze. Oni so to napisali, evo kako. Tako kot v logiku piše A plus B plus C v logiku. To je isto to. Seštejemo, dobimo obseg, potem da minus 2. 5 plus 6 plus 9, deljeno z 2 je 10. Obseg je 10. Veliki S je S minus A, S minus B, S minus C. In zastavljamo številke. Deset minus 5. 10 minus 6. 10 minus 9. Da vidimo. Najprej se odšteva v oklepaju, potem sledi množenje. Najprej odštejemo 10 krat 10 minus 5 je 5, 10 minus 6 je 4, 10 minus 9 je 1. 10 krat 5 krat 4, 200, vrednost 200 je 14,1. Ploščina trikotnika je 14,1 cm na kvadrat.